Pemirsa, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali, Putu Sumardiana Mausang, ngelintangin parikrama PKB puniki, krama Bali utamanya ni pedagang kuliner, kaitan galah ngelestarian ajengan tradisional Bali, rumasuk indik tata cara ngolah miwah penyajian nyane. Dane Mausang krama Bali ring sejeroning ngolah ajengan akeh sane ngeluputang indek kebersihan miwah seni ajangan inucap punika mawinan ngelintangan parikrama PKB pedagang kuliner kaelingin antuk mewali lanturang budaya ngolah ajangan sane bersih miwah aman talering penyajiannya nih mendasar antuk seni kap tiang melarapan parikrama PKB inucap pahan sane kaurati inucap side kelimbakan becik napi malih PKB warsane mangkin ngunggahang patitis segara kerti Prabaneka Sandi, pemekas Majeng Krama Bali, segara dados sumber pangan miwah genah suci, keanggen genah pengobaktian. Sanekap tiang napi sarin segara sekadi ulam, kerang miwah sumber pangan tiosan side kalungsur oleh Krama Bali. Mangda keolah becik tur ngicenin kesehatan tur kesukertan Majeng Imanusa. Ngolah sumber pangan laut sana becik miwah bersih, pinaka Cina tur bukti nginggilang segara. Punika taler sumber pangan lianan antuk nureksain 3.4 stand kuliner ring PKB memargi antar miwah aman dan memperkanti sarang tim dinas kesehatan melarapan panureksan keamanan ajangan ring PKB pinaka Cina budaya krama Bali nenten wantah nyuguhang kesenian Bali nanging taler parikrama serahina krama Bali sekadi budaya ajeng nyane kreativitas taler kauripat nyane. Cita Maya Bali Pos melaporkan.